Bangun tidurku terus mandi. Cing ora pakai sabun nah. Dure nih kan, tanggung-tanggung nih. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi. Pakai sabun. Ini. Sabun, pakai sabun terus. Busan cing oren pakai sabun tanggung-tanggung nih kayak tuang cicang. Bencang pelih. Apa orang cang? Pakai odol. Usut sabun. Sok gigi pakai sabun mengap bungut dah. Jadi apa orang? Odol, pakai odol. Nah, Bangun tidurku terus mandi. pakai odol. Kingkin nih. Di Busan suwun kau dia pakai sabun odol payun. dia apa tuh ancin ya? Kingkin jangan pelih ini. Pakai sabun, Pakai sabun. pakai odol. Odol. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi. Pakai odol. Habis mandiku tolong ibu. Pakai sabun. Kingkin nih. Maci sekolah di TK sing lulus dia. Mau kacang goreng ini, kacang nuwut temu nyincipin kang pelih pakai sabun, pakai odol. Mau pakai apa bro nih? Mengendap goreng ini. Nah mengendeng nah. Kenap odol sabun. Goreng nak nyamuk blok. Yo, ya pedes. Sing marah guys. Jorinane lekaruang pupuk pasang sinarut gending teruker di jarinane lekaruang pupuk pasang sinarut gending iring matemang iring sareng mesola iring matemang luang cideng igal cak bingung jangan ada bon sipah cie ya Bersipah sing cok itu. apa Bentuk cang. aduh bebe Ini. Sing meglo sing itu. Jalan Tangkil Ido Agung. Raden Cawangsa. Ini benak hidup nak. Benak. Oh, main. Pasir runtuh. Alindang gargite mana yang boleh ngiring waduh Agung Saking suwe dijang nenten boleh ngiring. Saking mulas tiban tan boleh ngiring. Nu agat hidup. Yes. Kita bobo kabar mati. tadi arsaning tarula tenglih ayam-ayam labuh kapat sapunike wea di mana titiang
Boleh tangkil ring ajeng pol syukur ini. Terus. Nah, paman, Yang belah masih merasa ngayu bagil. Cien makawanan, tapi kemawinan mapan sebuah peragat una saja majang dari tunak ringser ide yang begawan ini. Nggih. Hidup sugra pekulun mabiseke resi di bio caksu. Wah, kenapan saudara maning angaworat kepaice mekadi aste berate panca dasa pramiteng prabu panca dameng prabu makoi wah raja niti ane lenan wah lamakane pangside raja pasti ngawak-ngawak pangsing urip ipanya anggon pelalianan patut pangseken nggih. cek apa man Dekat kalau ngamel jagat wenten gagamelan sane patut. oh. Paman ingat kan aste beratane Nggih. luwere Indra Brata, Yamo Brata, Wisnu Brata, tapi asane Chandra berate Surya Brata, Brata. Wira Brata, Oh. Agni Brata, dan lain sebagainya. Ya nang sapunika mangkin titi amatur yang ngapun wo cukor dewa puniki wenten wo canan itu yaji mang dene tangkil kocap yen api wentan. coba sing kawan lan Nggih. apang sing raga tempal tekin pikasan wacan nak ringser padat angel ida jalan Nggih. Wis. Lurus. Mon benane nak beban yang nih. Aneng ranang bebane napi. Yen keto aja bawa si Bu Agung bepastika beni. Nggih, gelah jani suwut madan Bedawati. Wantap patut pisan. Bu Agung istri dia Larasati. Kengken ben ngabet teng nih. Nah niki sampun yen dados antuk tidiang pengyak mesep nang kenyem napi ya bedek ngajak ide dua agung istri darasa. Yen kanyang bahasa hidang identik bo. Tapi yen pejalan tadi asane ben Nah, ngerubah. nang coba. Yen mau yang biasanya nak menjalan nak kene. Jangke jet nih. Kengken carane yang Sing mangkian menjalan. coba ini kita dewa. Mancan jang itu miseng jang. Man ampun ya kenten ampun nang ketuaan Ya apa biasa kan orang ke Larasati ingat etika bahasa dek benih sih itu. pengmanis Kalau yang kena idang ya yang mana Ingat. karakter sing nyabo gitu nu. ya coba kemantan jak Dino ne jani kone beli lah karau bi. sana mangkel Au. yang sampun kenten becek kan Iya, agak Mi. piring kau dia no paling ngocokor dewa. Cokor dewa udah ngereng warna nih doa gong saking ayung pura. Warnane Nggih. Tato danani done aso-aso. Nu ya gitu nya. Oh. Kat. Dados Dagang galon nih. Adi mau badeng adi. siram mau aduh. Weh bro. Bro. Adi saya orang galon. Mau badeng nih bro. Adik mau baca engken. Aman siapa orang galon? Mana pun galon ungeng. Kita ambilnya. Ini bo. Nih galon nih. Misi keran cenik. Aduh. Bangsa. Aduh, kadang cana kau mati beli po. Sing Ternyata nu itu. Ingat kok. Ingat pindah tuh. Aku saja masuk bareng kok. Oh, masuk barang. Aku anda nih malu aku dah pada cucu. Kan anak kon cucu deh nenek. Ya anak aku neng. Beli bang lah cucu. Ya. Ah. Lah cucu lu.
Adik bede. Kelas 1C. Kelas 1C. Kelas 2C. Kelas 2C. Kelas 5C. Adik Joh. Kalau nyang di SD. Oh, Kelas 1 Yang kelas 1 masuk. Yang saya atang ke kelas 5 nyak saya masuk. Kelas 1. Nak ya jajah ya masuk. Oh nyang kita murid deh, mulai DDK kelas 1. Kok nyang matang jadi udah pone kelas 1 perah jelek perah itu. Yang saya atang ke kelas 5 nyak saya masuk. Oh. Kena getap. Manying. Oh, nak marah-marah kelas 1 mula gitu. Marah-marah. Kelas 5 ngaten-ngaten. Oh kan 5 ngato-ngato. Mana kelas 2 aja ayo. Ini kelas 2 bareng ya kalau ngoyong di sisi. Aduh. Cing ngurus cucun cing mondo ge repot saja. Mencang to nya ngatah, cang nak ngatah sayonya. Saya nyak masuk aja pandek ke naseng nih yo. Beli apa lo? Udah seragam SMA kadang bareng. Oh. Ceng. Beli kelas A, dan kelas B. Lihat sing ten bekal masuk. Terus jangan udah gak kanten. Ingat seng, waktu beli bakso tuh. Ini dampak. Terus satu mangkok berdua kan? Ya. Ini itu saya ini. Ingat Bido? Ingat. Udah senar bakso tuh. Kan udang pendal ya. Betul lu. Gas pendal udang tuh. Ingat seng? Ingat. Kan 5 kerajaan cicengnya. Nyampak betul. Kalau yang ngaleng bubur cicengnya dekat. Ini beli cukupan. Mara kecos pendol kadang jemaat ten pendol tiangnya dah dua tuh. Pendol bakso maksudnya. Misi pendal. Ogas bajang Bruno dia jayang engke sana ya. Terus adwang, bagang terus lihat. Engke. Senyenang orang kenalaten beline. Teman nanti ya nih ya. So bilang matemu hati jak makan. Apa ada kena hadi tekening beli nete beli anak nu taruno gantan. Adik muda. Awak bocor banyak sok banyar orang rumah gendang. Aduh. Hah, tole nak kulit cibek kakak. Aduh. Ada beli salah nampenen kenyir anak. Basan lodek dekadena basan rujak. Marah kedek dekadena tiang enyak mudah tanpa ji gampang uyah. Pih engke. Ngaleh nak loh jani. Halo. Dijang ale. Jalani. Saja yang ngaleh di jalan, aneh kengken aleh beli. Ada luong? Ane luang, Au. ane bajang, Au. bajang seken. Au. Neseng 50. Pangnya gendeng berarti naik. Gangsal tidak mau joyok. Ken beli komang apel marah ya. Aduh. Aduh. Niki ne ngeplen niki karayu dia ke. Orang teh ngeplang boleh. Iya aja langsing. Ngedeng. Jegek sekadi bulan dijabuin bali mengalir. Jegek sekadi bulan dijabuin bali mengalir. Kulit kuning gade alise madon intara
ngaenang kena bali budo paling kapening adi udah beli bagang debesangan kajong dia udah beli bagang debesangan kajong dia jalelan melake dua balik nino wena jalelan melake dua balik nino wena aduh Lawan. gak ada Kak, aduh gen toto ngado yo mundeng betua anak tak boleh luas dot niki ke kanyamadi kadang kedo tuh gitu mula kanyamanis adingin ngelahan kumis kuali sirane no enak beli ading ngelahan tiang balik kuasa lan gelakang bareng gumanti baginya do kan geneng nih zaman dulu Kang Makejang masih ngenen sih do zaman dulu sih Ke Bukit Jati beli celano. artene Ke Bukit Jati beli celano, beli kain najaleran. artene Yen Sayuwati, Adi Tresno, Bang beli agak leran. Boreng jang buangnya cuma aduh Oh, kuning lah, beli Adi tiang lahar, jadilah nemu bagio, kadang kita gede kesan. jani kecanya ngigel ngejak Cina Ini sih, si terus joyo niki madang puber makere bangke bang ada bakal ngebangke jani kan man beli di Surabaya beli film di Penebel artinya surat nih memang gaya kulit selam bungut tebel beli apel di pasar kodok beli apel di pasar kodok kan mau badeng tuh di pasar kodok kan beli baju benarnya beli apel di pasar kodok mang apel cara godok kan kawan, ah kawan. jadi kene nana apa bang kene kawan nah Nggih. di mana perempuan dilecehkan di sana terjadi kehancuran you know yes I know sombong kan beli orang- semangka apa deh orang beli sumae Saya mau bunuh. buah semangka buah kedondong ah nggak nyangka gue manis dong buah semangka buah manggis nggak nyangka gue manis tawang nih ratu nung kaya Ini orang nih, nyen ini orang nih. nyen Pro Ratu Molingap. sing kurang nih Jalaluddin nih
Nggih. Elengang. Segar aja betul. Akeno nggak? Gue segar. Eleng tapi. Dianten uneng niki sira niki. Dadi mirip beno. Kemudian Mau jalan, ngeraskin bungutnya. Doagong Larasati elengang. Nih pasal Larasati. Nyen kok kadan beli. Oh, itu doang Larasati tuh nggih. Lu Larasati ya tuh nggih. Duh. Laras beda lati. Larasati. Aduh dua bang Larasati. iya. Ye, ngono kene kok bantu tuh. Maksud lu